nta na rimwe tuza dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biba biraba n'ubu birahari. Nitwifuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu cy'iyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'Uburundi vuga kiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe bimwe birabizi. Ni igihe kitari gitoya igihugu cy'u Burundi kimaze kikoma igihugu cy'u Rwanda kivuga yuko ngo umutekano w'igihugu cy'u Burundi muke wose utezwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ngo u Rwanda kandi narwo rubangamira ibikorwa by'ubukungu by'igihugu cy'u Burundi, ngo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo abarundi bongera gushinza igihugu cy'u Rwanda ko ngo ari cyo gihugu n'ubundi gituma mu gihugu cy'u Burundi na Kongo hatagaragara umutekano wuzuye, ndetse ngo n'ibibazo byose akenshi ngo bikaba biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo igihugu cy'u Rwanda nacyo cyagiye kigira icyo kibivugaho, kikavuga yuko ngo ibyo byose biba kitabyitayeho, ndetse kandi ko ngo n'ababeshyira igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ngo ari cyo gituma Burundi butagira umutekano, ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ahubwo kubo bananiwe gucunga umutekano wabo, ndetse ngo n'ibikorwa byabo ubwabo byarabananiye ntibashobore no kubishyira ku murongo, ahubwo ngo birirwa beshyira igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo gituma igihugu cy'u Burundi na Kongo n'ubundi bitagira umutekano mukeya. Mu nshuro nyinshi zagiye ziba zitambuka igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda gitunga urutoki igihugu cy'u Rwanda, ndetse abarundi baniyemeza gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko babitangaje, ndetse n'ibinyamakuru byinshi byabikozeho byandika iyo nkuru bivuga yuko ngo abarundi kera kabaye bagiye gutera igihugu cy'u Rwanda, ngo kandi ko nta wenda kubahagarika, ahubwo ko ngo biteguye urugamba ku buryo bwose bushoboka.